mutegeri wa Weru TV ibwega muno nontu bwa kanya gaka Murungu we haugaga na akagita na thaira Murungu ariara ikenda thithia tikenda tugwiria uchamba bo tukiri Murungu ni ati baba ore atumbire atatumbire akiarikene na bautwe atumbire atwike ndiguru na ije na inkamonya mono jo Kenya na Kenya baba kethware amwe na bautwe ritora kwa bita wa Destiny za Bundi na nkiuga ibwaga muno nontu bwa kanya kangi gakega ikenda nkwariria kiugo giki kya moyo andienda gukwariria thaitia nande kindu kiria nkuga gutumira moko jara kurukite kurwa ndoa iria irio gutumira moko jara kurukite kurwa ndoa iria irio Biblia kauga ati mwathani niwe uria higoro na arua na kinyarojo yauga igoro eriuga itirare kurukite yauga na arua eriuga mantu jara jario yauga rojo ikauga igita riria rikeja ndienda gukwira uju kwa mutegeri wakwa kethera Murungu na arakurwirira igoro kinya na arua nombe gukurwira na Murungu uria wakurwirira na arua kinya rojo baba nombe gukurwirira ndienda kwariria kira nkuga gutumira ukuje bwa bukurukite kurwa ndoa ile irio ndenda umenya uju ati thairia Murungu akoretera changamoto ndene yukura Ephesians chapter 6 yukura Efeso 6 mustari jwa 10 Biblia kauga ojo ati tuchikundeke ikenda tomba kurwa ndoa injega Biblia kauga moto yetu twikire eomet katwikire nkobia ya wonokyo ikauga mushibi tuoge mushibi jwa wageru kana mushibi jwa uma Biblia kauga nako kibara twikire mathaga ja wageru ndiguru maguru jeto twikire irato bia ntumeri nkauga moto ijo kuneki kibara ige kuneki kauna iga kuneki maguru ija kuneki lakini kure antu amukutha ote kuneki na jui mugongo niki Murungu atekirite mathaga jo kuneka mugongo jeto ikweja kwithira utigita kinyaririko Murungu abangite batu tumatoka kuma kimanzura ja twijaira kira gitumite ati twa mathaga atukunika mutwe atwa mathaga jo kunika kibara na ninge atwa mathaga ja gwikira ndene ya maguru jetu na kauna twa kunikwa bwega lakini gutina gintu gyo kunika bwa nyuma ikweja kwithira mwathani Murungu ndene ya mupango jawe gutigita bangite batu tumatoka mundu katumatoka kuma kiriwe kwina muntu ugaga honi pastor ndi comfortable ntina thina kinya iriko ndienda gukwira ojo ukeja kwithira ugo gutiguchemania nkoma na nkoma kimbone buto chemania na nkoma ka uchemania na changamoto antu aja kanare angi ikonania bwetete njirene emwe ukethirwa ti changamoto winacho ikonania uturone bobo na inyone ne bwa Murungu imantu ja makai mono ukuthithia kuke mupango ja Murungu tire abangite ndachemania na mantu ja marito matoka kijo na kibura nkwariria mpenderete nkugaga atire ati ndene ya kurwa na changamoto no bati gutumira mantura Murungu athithetie kurwa ndoa ire irio ndene yukura Samueli ya mbere na juu na mwarijwa Samueli ya mbere 17 na tukathoma kamustari ka 25 na ntuma Isteri na baramwira ujo no kuona Mufilisti ujo wijite uma kumeneria njore ya Israeli kukathithe kaujo muntu uria ukamuraga munene akamwa motonga akamwa mwari wawe na nyomba yethe ikeberwa ugoti urio karoga na Mufilisti ujo amure ndiuga ujo mutegeri wakwa ati ndwaira turujaga uturone ioma china mari nande daundi yejeta thaiba chemenia Mufilisti wa kamborie njeshi ya Israeli oria muntu urio karwa ombane kire daundi mbia kaewa erwa gintu kya mbere teka to kurwa gutina mari untu bwa mbere warwa na ombana gintu kya mbere kire akaewa mwari wa munene bwajaire kire akaewa nyomba akaewa tonga bobungi bwajatatu njayethe kamberwa ugoti ndene ya Israeli ngakwariria nkwera ujo thaire twarwa ndu acha Murungu twarwa ndu acha otoro ukumyo ikire Murungu lakini okoje ikire baotwe ukumyo ikire Murungu lakini okoje ikire baotwe warwando aiji wombana ndaundi uri okoraga Mufilisti ojo kwena into ithatu akaewa mwari wa munene David umete Rwanda lakini ombanaja akaewa mwari wa munene kukumbana kire magerio kana ge changamoto ora mbithiri nkiwaga wombana ge changamoto kwena mari akwijite ari ndaundi muthaka wa Jesse tinyo monda kiri karaganja ti umwa bashaba Abinadabu ndakeri toraganja kwa Jesse lakini ojo atoraga Rwanda lakini igita riria akaoraga Mufilisti ojo akomba changamoto eji gintu kya mbere kiria akaewa mwari wa munene so igita riria tuombana ge changamoto itwethwa twina alliances kana kwena kuwatithanwa na mantu jange ja manene nkurukie batu twingwa oni nkavuga ojo changamoto imwe chijaga kenja itumeria
bugagokeja kwithira gutari na penina tutingiona hana atingirira na hana akurira kuthugana yontu bobu nkibangana yantu meri eje akurira ero mwana umwe wetagwa Samueli atwikire kiroria kiria kinene ne Israeli kiria giakire maguta iroria bia mbere anene baire ba Israeli bambere jawe Saulu na jawe David untu bobu akurukirire ana baba inge ba penina utonto turikanaga na buto borota tukabaradithia magiro ja moto kurukaira ikenda tuciara gintu gikega Samueli yo ciaro araka nene bairi maguta araka ndaundi na inyara choka agwa ndaundi maguta arachoka areka Saul nkauga Abrahamu atari ndata na untu bwawe ari mdata Sara ari ndata no untu bwakiria akamatite na kyo ni Isaka na Isaka guciaro ratwika mwana wirane kwina antu bengine na Biblia watega John mubatithania echiarwa ni Elizabeth nechiarwa ni Zakaria na kuli untu bumwango nguchokeria nkauga ate kwithwa urio mwagiru na wije murungu tekuga ati utona changamoto Zakaria ari muthinjiri wa murungu likana ni untu mongo kwa njere emwe ya kumage changamoto na ni onkuga gutumira mugwija yakurukite kurwandwa irio Zakaria hari muthinjiri wa murungu Biblia kuga ntuko emwe agitaga kigongwana koi kuka na itaga kigongwana no ntegete ntuko ya narwa no ithiru itumekara murungu no kona challenges muntu mwambori atere Pastor Destiny thaira ngwitira murungu anguchania ke murungu irio kona magerio ndamwira njere emwe kumake magerio ne kinyajeja ugatigo tumikira murungu Zakaria tumekera murungu Biblia rwale ari gitara yawe agitumekera murungu muraika rachemania nawe endelea kuithia bugo kuthia bwega endelea gwita na njira injagera ciagirite okebuditha yo murungu waku agakuigwa na agachemania na ogwe Biblia rwa muraika areja na mwana okage mwana araciara Joana mubatithania urio thithirie Jesu njira buria ugukorokera ino ntu bwakiroka matete kirage aciaro nyume ukorokera gitara urerito igintu gikinene kirage atweka kiguni na giatweka kitharimo kiri migongo iria ikeja tutheri okorwandwa yeu Biblia kauga ndaundi arerwa muntu urio ukoraga Goliatho uojo makitie njore yonde kiambere akaewa mwario munene bwajairi akaewa utonga kwa thairia ukumiria thairia okorwandwa imwe ti untu bo theri mutonga bokeja Biblia kauga na mwario munene yani connections indito nkurukiawe na muthia Biblia kauga na akeberwa ugoti ndene Israeli na ndaundi yakwira ojo areta na mbere kiko ngwita gutumira mugujara kurukirite kurwandwa irio Biblia kauga ojo nawe David nawe verse 34 na David na warera Saulu ndumba yaku na verse 33 nawe Saulu warera David ukomba kura mufilisti ojo ukomba kurwa nawe ikweja kwithwa ri muntu omwethe nawe muntu ando akuma withine bwawe ndaundi na wachokire Saulu aramwera uni ndomba yaku ntoraga nkariti ng'ondu cia baba na ereja ngatonyi na ereja ndo irajukia kana na kamwe kandethia ndiramithingata ndiramiuraga na ndiraita kana na kanywene kayo na thaire kombutatira uni ndiramigwata kireru kiayo ndiramigwata kanywa kayo na ndiramiathurana na ni ndomba yaku ni mburagite ngatonyi na imburagite ndo ninyamo Filisti ojo titani kinyawe nkamuraga ikweja kuthia na rumite njore ya murungu ro toraga moyo ndaundi na waramwira atire mwathani urio nditire nkunyone cia ngatonyi na arachoka raindita nkunyone cia ndo akandita kinyanjarene ya Mufilisti ojo Biblia kauga Saulu akuigwo aramwira David atire eta na murungu waku akethira aria mwana ogwe ndaundi akuigwa jara David aithite aramwira eta murungu waku akethara mwana ogwe David ari mwariria akamwira ojo munene ti ankwire uoni ukumbo naja thaiji uri mbona no tukujochemia na Goliatho lakini mbere nchemia na Goliatho kwindo andirarwaga Rwanda na ndirachwa ndarwaga Rwanda na nkombana murungu wo mpombanirite Rwanda kinyatha iji gatigati ka njuri iji uoni murungu waga mpombanira kwi murungu kugitirite onto no withire wajitwe lakini thaira wajitwe imutwe murungu akoria murungu nyakanse wino no akoria thaira wajitwe kanini murungu akoria kinyanda mo witetie no akoria guti onto borito kira murungu agitire kiari kionaniria kia mantu jangi ja manene jaromba kuthithia ndaundi achokire Saulu akamwira uoni ndirarithitie ngondu ti anto ba Israeli ari na ndienda umenya ojo mbugire walicha kuchemani na magerio jomba kuri no kumya bojaga ndaundi akijagi Saulu imbi ararithitie ingondu ararithitie lakini thaiji te ngondu akurwirira thaiji ni antu akurwirira challenge ira tiraga chitega kende itwikia ndarashene wingi murungu atubangirite amurandithitie ngondu cia baba thairi angatunyie jage kajukia kanana oni ntakiraga ndaumanagia nayo nkamithinga tankarwa nayo ne ngarukira oni nkamigwata nkamiuraga amura murungu ojo ndwirire riu kinyana nde akandwira kambaria na ugwa mutegeri wakwa kwibwirigirite kiri murungu
na butithithikite ciuria ni bwiko bu murungu anakugitira kwi uri werigera murungu akuonekanira kogwa kawinga ti mantu ja maingi uturona ja kuinyiritie ndienda gukura mwathani murungu aturiritwe yogwe kethira arakuonekanira ntuko imwe kinya narua akakuonekanira na inya rojo akethira ari mwathani murungu waku ndene yukurea Philippians chapter 1 verse 6 ndene yukurea Philippi 1 mustari juu ya 6 Paul aliandika ari korokorone akaandika ntu va Philippi akabera ojo uoni mpingeri ntu mba kweja kiri babwe lakini akabera ojo ndina uma we ura wambiriria ngugi njaga ndene yenu akamikinyithia muthia kambaria na ugwa mutegeri wakwa ndienda gukwira murungu ate project itigana erwa God has no abandoned project ambiririo ntu no monka bukinye muthia wo bo ambirie po akabera ojo na ndina uma bobo ura wambiria ngugi njaga ndene yenu akamikinyithia muthia mukinya gucoka kwa mwathani wetu Jesu Kristo murungu ambairi ikenda arichia iyo makwe na biurutani irio makwe na kuthirwa inya iyo makwe na ndo achakurwa lakini o maibobo ura wambiriria ngugi njaga ndene yaku akamikinyithia muthia ate ambairia manto ikenda jatikira jatigate ndaigwa ndathoma ndene yukuremwe bakwa ndene ya 1968 Olympics ira tiadithekaga ndene nthiguru ya US kurethwa kwina mtu mwa umite Tanzania bamwetaga John Akwazi deep in down in history bakauga atiri 1968 John Akwazi ambiria kugea etita kugea 10,000 etita kugea roroto tugaga mirote 10 bwa twimita mirote 10 na kimiro gya gwetu ayetete kugea mirote uwe 10 etogea ogi aretaragwa akogwa kuratuika atumba kurikia rwiro lakini wa mwaringi kurugo kiumaga tharike arenderea guchomia arakinya monka araraini ethiraira anto babali bareja baramuria tutio kuria niki gitumi ntuko ya narua ugite ugagochomia kinyetheri igore omuthia urikie kugea rwiro ruru arabera ojo ndiuru yetu ya Tanzania itego ntumite kuja kugea itego ntumite kuja kwambiria rwiro ego ntumite kuja kurikia rwiro ntekumite gwetu East Africa Tanzania mbigite kwambiria rwiro ngwijite kuthiria rwiro ndienda gukwira ojo mutegeri wakwa murungu atagwikite wambiria agwikite ikendo thiria na we ura wambimbiritie ngugi njaga ndene yaku ibwega tiome mandu jare okuona iome kujari lakini ura wambiritie ngugi njaga ndene yaku Biblia iruga ojo nawe akamikinyithia muthia ndaundi akauga uria wantethirie ndarwa na ngatonyi na inya ndarwa na ndondombana akamura ndikira Sauro uoni nkaba na mufristi ojo nanka mumba Biblia kwathaira Sauro etire barachemana na mufristi Biblia iruga mufristi akija na etumo eja ibangite lakini ngoro imugambo jomwe Biblia yugaga nawe verse 48 First Samuel ya mbere 17 mustari wa 88 Biblia iruga nawe ndaundi arogea guchemania na njuri ya Filisti ndaundi naije murungu wore murwerere thaije ategwita gwitia mpari nonere murungu na murwerere mbere lakini thaiyo umete ogi auga ngachemania na ogwe nikyo ogi aruga murungu wore ontethererie na ndwira riu kinya thaiji baba akandwira Biblia kauga ojo au chemania na ngoriatho mbuga ojo kiri ngoriatho kiri antu bange batega bakona ngoriatho kanene lakini kindivendi atega kona ngoriatho ti challenge kunene auga ngoriatho ore anene uni gara kwa litombo mwatia he is too big for my stone to miss wena anene yati igara yakwa litomba ko mwatia na twitete na mbere Biblia karie mbijenu jero gonororo Biblia kauga ojo ati igara rimwe ndaundi akamatete maigaja 5 indi igara rimwe irore yagwithirie ngoriatho ukaimena ikiri ogwete ukaimena ikiri otigerie baba ore okurwirire na ndivendi arwana mathaga jare amenyeretie inkwenda kwaria na ugwa mutegeri wakwa nkwira ojo ndwai gukurwa icha gukuthuranira kiriumbani bonene burabo ejete kuri muntu yendo ene thaiji uriugo tina gukuthithia uriugo tina njira uriugo tina otedio lakini ndenda gukwira ojo ndwe gukurwa imurungu ugukubangani imurungu ukugitira rojo rwaku nonto bwando ira chiejete ikenda baba nawe omba gukwa umbani ibwega nonto bwa magerio ibwega nonto bwa changamoto ibwega nonto itiejaga indi itiejaga itotigara iturari itiejaga kenda yombo toskuma itwikia bambere challenge ikeja changamoto ikeja itiejaga gutotigera turari tiejaga ikenda chiombo twikia mbere Biblia kambira ojo thairia ndivendi oragire ngoriatho Biblia kwa inyanjo orenge Israeli irauma ijete kurwandwa ntije iwo muthikirio kwa nkwendo choka nyuma ndenda gukwira ojo ugwo kinyete antu no kwa no inyirite guchoka gwaku kwa nyuma kwi muntu ungi ukoraga nkoro lakini kumbana gwaku thairio geto chimena changamoto umbane ugatwika muntu ogwikira bangi inya Biblia iruga nyabara bakiraga bonde barauma na barachoka barengana nawe thairia ngoriatho akura ndivendi akamwira ugwe kombijite na ruturo je kauninde kuro
Daudi amwiraga atiri umbijirite na etumo indi nkwejirite na rietwa ria Mwathani Murungu. Uchamba bwaku ntije na bore mutegeri wakwa, lakini wikite uchamba bwaku kwi Murungu kinyoke ja kwithira biria wigwetie mathaga jaku manini na mundo waku no munene. Murungu ujo erigirite na ntono munene agatuma mathaga jaku jage ya inya ikenda ugwithia challenge kai gwithia ntobou bukwinyeretie. Abakuku akawojo ndene ya Abakuku 3 mustari 17 akuga kinyoke ja kwithira gutithira kwina ndethia ndene ya kanata yakwa akuinyoke ya kwithira gutina nzabibu ndene ya mizabibu indi untu umwe nkathithia ngakumia Mwathani Murungu wakwa. Verse 20 ka gichunji ke 20 ndene ya Abakuku 3 mustari 20 akuwa nontu Murungu no wekera maguru jakwa inya no tumaga ndongama wena ije iyo magutina ndethia ndene ya kanata iyo mizabibu kinyera uria weta akuria, lakini akauga ojo indi oninga akumia Mwathani Murungu niki nkamukumia wenu awekara maguru jakwa inya ntije muthikiria wakwa imbi wene ndije imbi ukurukirite, lakini ndenda gukwira ojo ikia uchamba bwa kumbana ndwene gukurukira mantu jaria Murungu akumbanirite kwijo ukurukira thaiji, lakini rikana jaria Murungu akugitire mbere. Ndiuga ojo ndene ya Biblia kwina irekano bibingi Murungu akuga rikana kira gitumaga turia kiatho kia Mwathani biwa mabagita kiathi bange bagita sakramenti. Biblia iwa imurikana bwa umbani bwa Kristo kwa ukiri Murungu na bangenye manto ati nato ikirite ontu bwa kurikana umbani borea bwa thithikire. Ntuko imwe Samueli arombana ndene ya Mizipa arauga na ngekira iga riri rituike murikana Murungu agompombanira arauga na ngeta antu aja ngagwita Ebeneza. Bura Murungu akugitirite reka butuike murikana bo Murungu ati akugitira kinya rojo na oke kithira ku Murungu akugitirite goro butuike murikana ati kinya narua yakwa injarene cia Murungu ati kinya rojo rwakwa ruinjarene cia Murungu. Ndumba ya Murungu egwitwa Elija ntukwemwe kirombaga ararunga marauga atiri na gutithirwa kwina mbura katikati ka miaka 3.5. Biblia kamera miaka 3.5 ethira ikuthira gwatuika na ndi na gwitia mbura arombara mbere ya Jairi mokara mugwanja akurombara mugwanja. Biblia iruga arona rituringa ni ukajara. Biblia ikuga akuona rituringa ni ukajara arera munene Ahabu na ndi ambiria kumatuka monka gwaku ikuja kwithira mbura nijite akuona kajara ateterere kuona matu akuona katu kanini kana ja kajara nonto nete ni na Murungu igitari nene na ije Murungu ro ndwirite kire Ahabu Murungu ro onkarite miaka yonde Murungu ro ntumirite ndikiroria bwo kuona gatu keja kanini kinyambura ikaura. Nduga ku Murungu agitite goro ibo tuike inya yaku ati rojo rwaku Murungu agakurwira kwibu Murungu anakugitira ibo tuike ukoje bo nene ati kinyando ayuinge agakurwira na agitire goro akagita narua na kinya rojo akagita akera munene Ahabu ugea. Biblia ikauga mbere akinya kirigone aramukuruka lakini nabo kinya mbura iraura ateterere matuja gwatana ateterere ona ntanta ateterere mbura ambiria kuura lakini akona gatu augere atire Murungu augere ati Murungu kare tambura na mbura nejete ntijimbi weregerete mwario baba tijimbi weregerete mutano baba nukurokirite mantu ja marito indi wore ogwitere ki mantu manini kinyaza manene Murungu akumbanira akurira marandu kinyandu keu iteyingwa nande nontu Murungu ari amwe na ogwe ndauga ojo bura Murungu agitire goro menyate ni okoje kwijange Murungu ejite gukuthitheria ankonda kuromba amwe na ogwe ngigwikenda kuromba amwe na ogwe thaiji chanande ntijimbi weregerete ki Murungu lakini gwatitania wetikio bwaku na migambo yaku. Baba ingokura ibwega nonto bwa mutegeri wakwa wa Wero TV ibwega nonto bwa turo bwawe Murungu no uramurerete goro uramurera miaka mingi kurokete mwekuru jwari njewe Mwathani o mwere njeji kendo meka muntu mwithe na kweregerete Mwathani kule muntu kinyete muthio ntegete kwe muntu kinyete muthio ndikirite Baba inkurombera oturo bwawe ndari kiria injara kiria inya yaku Mwathani reko gatamburukie mwangata jwaku joinya njara yaku Mwathani iretire mago igwita ngugi reko ga imuringithie Mwathani reko kamugitire ja manene gwambirie ngugi njaga ndene yawe Baba ndioka gwate kumekinyithia muthia Baba inkwathania witikio bwako na bwawe gitare na kiu kia majua ndioka mukirie Baba antone au ari ndioka muitio methori je waririte ja siri Mwathani ndioka mweberie jo ndioka mwangurie methori jau Baba ndioka mwe ukoje uramwokoje bumwe Baba kamwe bonge uramwokoje bwa mbere inyabo iri Mwathani kamwe kamurwirire no mweke ja mega Mwathani uri okombigwa nkajuga kwa kemukinyaira Mwathani akigwa kiugo giki Baba erombarire kale kamuitire ngugi gaitiro goro no mutho reka kwenderwa gwaku gwakare iguru yawe niritwa Yesu Kristo ndaromba no chokia nkatho mutegeri wakwa karo wau karaki Jesu karaki Murungu mirigo yaku omwikiria
ukamika matakaire mitige kiwe tukuromba na tugwitikanira na Murungu na baba utwaromba ati baba ri na nya kuthithia ni oni waku Destiny za Kibundi ngikurareka wega ba mwathani utugi na kyao kyawe bietania na ugwe Kenya na Kenya ukuje bwawe ibwa kuthithika na arua na igita riu ringire keja akurwirite goro na arua agakurwirira na inya runju rwaku mwathani Murungu agakurwirira uri o mutharime.